Kajeng kuble pi barok lang ha kerteng kapa dan bertam kajang prim cungi uci sukres nyanyi uble kane kopor ha ka banglan berteng kane ka online mapas tadi jong ka balang kajongi link ba kane YouTube channel kamba uble cukur kui ngi na ka kapor shakabai pat ni marta tien boblen kur khuru ngi barok lang link ba ne ka tien ba em kemudian bor ka jong u ka belong ka Bible ka jongi ka ketien ka jong uble barakani ka por ka pamanta ka kwal ngine pej ya kani ka wai ka subject ya ka bangala jet ngala shim long subject ka kong san ha pat ka badang kam ha yangi megintip pat sungtu magani subject along Syapang kani ka benta ya ka mangi ngiamat ngiyat lenti haji im ka jongi ka ba halakas ngi magani subject ade wilderness times kipor ha riklau tiladangi pai sini ka Bible ka jongi ladangi pej ikin kintin tenrai umalatho hak Bible hi tila panangkam na kintin araba hak testament kabarim bari ini pat kintin irimas ka testament patmai kibadon ini keju ikijengmut hak bede bat kane kintin wilderness ne ri klau ini kintin kimut kata kacaka reach up ani reclaw hang ni hasla perthai kata kacaka palasha i ben dan kata kacaka kabamlong ban thung ban tep tigni kentin ki mudru ya kata ka jinglong pat kata jinglong bamarwe bakenja bathli ba sudah bom dan ruem berkamut ru kata kajenglong ha kajengsha i ben ha kita kiba i kiba than ni hata kapor baki beri kimat ya kata ka jenglong bathli basudah pamnan jingrap ni jingada haka jingim kajongki tilang ladang isubatai lingkot in ka jingmut jong kani ka subject ani ni ka theme wilderness time kipor ha riklau kamut kata ka jingat lenti ni ka jingya syam jongno re jongno haji em ka jong u ka ba halakas ngi kata kapor balong marwe ni kenja kata kapor ka bosha i ben tanesha ban ben hakabam dan mano bayarap ni ba ai jingeda yu baru haban ya sa pada kun marmet hi kumno ban im ban job ban laj kata ka jing e bomat ha kata ka reclaw ka jong u tiknam ni sung thu shu e kani ka jingmut jong kani ka reclaw ngala shemi kini ki nyutli ki kentien ki balong kum kidak jingkeli kanang sung thu shu pat khamngam jeliu hakabedai pat kane ka subject ka benta ka baningkong hu mano badai yat lengba tiladangi phash ka Bible ka jongi testament ka barem testament ka thamai
Ilaban Shem yinik Shibun ngut di Shakri ke Jong Blay. Kibla de Yaling Bai ke nika Reclaw jong ke Jim ke Jongki. Ke Wilderness Experience. Habau Blay ula khot iki ula pa satu. Bagi de ban mat Shipor haga Jim ke Jongki. Mas anuk sakhen diat testament ke berem beliau lagi Moses bau ni syari klau Hashwa bau long tau nong yelam pada nong pelaki kon Israel hari Egypt di sisi ladang pai sha ke kitab ke beningkong jaki siem ku Elijah lari ban pet ri no ilade nau siem Ahab madlek ban ri sha ri klau tilangi pai testament ke batmai ila ban shem yo jisu haki gospels pasho mendrung shana ministry ka jong u ladi ban yach sha ri klau bolong sapos ngi bat sapomit Macam thoru bau ni Yohanes nopan baptis haki gospels ula emula sa akhri klau ula long utau nong ilap hangta de larangi pai skini kiwi pat kisithi ki jong upol ke testament kaba thamai ilaban syam ulamat ita ke jingja ki balong haka takri klau haka jing em ka jong u Markani kari klau ko jong upol ka lalong kita ki yang bendi wa ula syasat lem kita ki pat ki apostol rengkat berkitu ki jing pat lieng ki jing kat lieng ya bola ula dewan mat mau baru boleh ula pelaj empat ya na gitu ki jing asyam tinggi ladang ipet ini ki bentah kita ki bentah ki ba dan kam mengin sengtu ba habang ipet ini kisakli ke jong blay ajan baro hi kita penyat ling ba ya kan di dari klau maru deu blay bakot berbasya ki bikin mat shipper ke jim ke jongki arangi pai syak kita ujub ilaban syam ujub bau lama dengan negeri klau hal jim ke jong kita negeri klau ke sabar ke bahasa jengai hai negeri klau apa yang apa sem jong kata negeri klau hakamet kapat ke jong kumang yatib ha ujub la di bandu no iki kun ki kiti ke jong ulai ban mat ki jing pang ni sitom babon sertap uladu jing ki jing don jing em ke jong perkom ta ter par kita hi lalong kita ki riklau babon sertap haka jing em ka jong ujub hi dia bangi keli mano bade panyat lingba ngam artatien ba mangaban mapiru ubleu khat bahakawai kesngi lani mentaru hi magini yaj lingba yakani ka riklau jong ka jim kila sing la jemat teng mensua kila sing mat menta kila se in samar ruhi he katab kalong patikna bahakawai kesngi uble unsakhat yano yang abade piru yang yaj hakata Riklau jong ke jing im ke jongi to ke bentang apa ar why balai mengidi banyat lingba tilangi pet ya kene ke jawab jong ke jengkeli balai mengidi banyat lingba ngilaban ona ke basai pau bleu sai ngin yaj ke riklau jong ke jing im man pen kre yangi nak mantang tak kawai pat kepak hamba
kaban sawana ka GM ka jongi ada kan negeri cloud ka GM ka jongi ublay u panjanai ka GM ka jongi panjanai ka jingat ka batlot ka jongi panthamai ka jingat ka jongi mar ublay kana mangin kita ki ba janai ka GM ki balong kensai ti kum ju negeri cloud ka GM ka jongi ublay u kwa ban ai jinghikai yangi ban mangin sandu ka GM ka jongi kan jam siam ka ba halaga sungi ban mangin poi kata ka jing penkala dor ka ba pura ka GM ka jongi bat met bat mensim tiga ni ka jingi alin tiga jongi hari klau kalong kum kata kanja school haka ba ublay ulong unong hikai ujongi ngilong kita student ban haban leru kita ka test lani ka exam ka jingim baru boleh kuai yangi baro lang mangin pass ya kan ni ka exam hakan ni riklau jaga GM ka jongi tilangi pai iwe petras iwe hinyo ongkom ni kanang makata ka prang ya jinget ke jongpi ka kham kodor ya ksiar ka jatno la ka prang ru ya ka ding anyo syam ya ka jingero bari ka buram bari ka jinglong buram ha jing penpau u Jesus Christ tu blay ngi u pa ngi akan ngri klau man penjanai man pen prang ngi kum bagi pen prang ya ka ksiar ha ka ding mat kan jelen ti jing po ri klau kolong thik kum prang ya ka ksiar ha ka ding mat kan ding nang penjanai pat GM ka jongi ngin long kita kiba kham ha pat mat kiba mentoy mat syakri ya ublay to ka benta ka balai we hangno mangidei yat lingba tilani puli ka Bible ka krani kita ki riklau ki bakan cha perthai ka siap kata riklau ba shisha nang ta susu ka duriau at kamta ter hari kini pada ka Bible ka itu kilang tangkum kita ki jing batai palarangi puli shisha lagi khmat kan jaman sim ngilawan penyadai pat mat kini kicaka hakaba ngiasyam marmet haji im gajongi kaba halakasngi dikita kicaka kibaja haji im gajongi hakaba ide bukan negeri klau daga jing im kamdi kacaka kabangilay sabar jangai nalayeng nalasam ande ka thawi ta kacaka apo jing im jongi shimet bat marmet yamat yak negeri klau daga jing im personally marway lingba kita jing im ki bahala kasungi dan ki bamar ki kisam ki chongki kita jing ki babun serta ki balong hi kita ki riklau haki kisam ki chongki nangta dan ki bamar kita riklau daga jing im haki school haki college ki chakatrei ki chakta ki business ki chongki pat kumju kita ki bai par ki bamat ki jing haki relationships ki jing dai ki chongki para briu hi bagi kita jing ki bagi briu ki mat ki dai kita ki riklau hi haki chaka ki jing syam ki chongki ki ba pher to ka benta ka basau how bakum no in one
kita ki riklau. Di habai kran chpang jengwan jong ini ki riklau. Ngaban song tu makiwan lingba kita ki bor ki basabar. Ya kabang imtip lupa kilong thik kung ri jengwan ling shop jong upria uslap ke eryong kal erik bajor komta ter hakabang ngit scam mana pring jungi maro lang ngimtip lupa lanu kin 100 kijoy wan nawi kapor syakawai pat pada bang ikren syapang kumno kiwan ang dikirukom kiba fair para gajim gajongi kum kita ki jingling shop kiba wan ban kata ban pentlot ban penpang ban penpong penmong mensim yangi ban pensusi bat ban pen do borno yangi kita kide gejengwan jong kita kiri klau ya bang yamat nawi kapor sha kawai pat to benta besan wen lanu mide menyat lengba akan keren syapang kata kapor kalau dengan pas Bible kejongi tasman kebarem ngelaban Shem ya o Noah marking kesang kejong o kaya banyak lengba ya kisapo sengi ba sapo mit hagi ingling kejongki lengba katuka duryo begitu banyak lengba ya kabau blay lo relo sumar iki kumsi yang sistem hagi tu kipor baro antala rangi pai kita kebenkong jong kisiem ngelaban Syam hang tu ya o Syakri jong blay Elijah boleh dia lingpa katukan ni benai katukan ni senem hak tu kariklau menba mula pet ri naus ahab orang ni push testament kepatamai pat ngin Syam ki gospels o Jesu la dia benyak lingba yak riklau macam imba jong sapos ni but sapo mit so no ministry ke jong nangta la tho ki gospels ru la to kan thei barang jing pang mi snam kabel mi ya lengba ek artli kisnam jong jing pang ke jong ka ha ri kla do jim ke jong ka palarang ipule hagi gospels haga gospel jong Yohanes ngelaban Syam yaitu brio ha Bethesda lalu pratli kisnam leban mat yaitu jingpang kamet kapat kajong kabalalong kata kariklau pagajim kajong shimet lanta ladang ipuli hak shiti kajong opol ulakren elade syapang utau syak balabad di bon snem tinglaban i hang ni bagi taki riklau jaga jing kine ha kita ki khandiat banai khandiat snem kita ki por bagi mat jing ki por ka bangi so syarem syajab kotlat amang kita jing ile jing pang sitam jing crow jakamet timen pun sin ru ngimat ya kita ki riklau haka jing ha kita ki por jong ka jing yap ni kita jing panya klat no pergi beton ke jongi ni kita ki broken relationships kecenya klat kecenya dai kejongi pergi beton kejongi
ti don ro gibamat ya ta riklau hakataka jing thad jong kamet ka chongki ka jemuch parkhat ka chongki par ka jing em ga chaman sim kata ki biki ang ka physical mental but spiritual stress ha ka em ka chongki mat kumni mantar ngam la ban len baka parte hi kamat yang nego por jong ka riklau hakabaling baw ni pinyang jingpang COVID-19 belalong atau pandemik ini pertai parok kawai hakabagin kiri parok hi lariman pelong ya kini ki jingyada ini ki lockdown naw ni pinyang jingpang kanang ba numdan kata jingyabit para brio parang tajing kumhang ni kumakari kajay brio kajang ilaban mat ya kini ki tayo kini shibanay tam menta jong kani ka lockdown panangay bubon nangi yemar kata kajing sokya kajing no mansing kajing kuslay kajing tiang hi shimet dan king sam kajongi pakini nang tho agin ki por menta ki ong baling bagan ka lockdown kani mental health jong kibriu along very poor kadang ke depression haki brio kadang kata ka abuse haki yang kesam ke jong kibriu kadang ke jing apa ke jing pra ke jing penyakla haki relationship su jong kibriu para maki par ka maki ni ki por jong kani ka lockdown ru kadang ka jing penshay kata temptation pakum gi bangit ru ngin du jingkerman ngin du no ini jinget kajongi habangi kali shay ulay balay ba ulay jubal no wud jing dwai kajongi ya complain pateng ting rung ya wat itu ki bor ki lat ibakan chapar thai ban banek mawat ya ulay ponirap ngi hakani kajing sham kajongi to kabentak ban rio provisions kajing pendap jing penbiang dia kini gri klau jong kajing em kajongi ya ban song thu ba yingi ki banget hi ublay unsa pendap aringi phai biang syakani ke kita baningkong jong kisiem kilaban shem hong tu paya u ileja udah ublay hi uba pendap penbiang ublay ula pai kiting up bikin man ra jeng bam kilang ra kapui u man kesngi ada ngi pai shikui bikin benta ka bible ngin shem ru yo Joseph ka kitab Genesis ula de ban set bendi naik taki daw ya kabom shim lale Henry kata jing sha set bendi ka jong Joseph hata kri klau lu di ban ma jim ka jong u apo yung bendi boleh mam shi no yo Joseph lakor khu pala panang kami Joseph unlong ka jing khu naman ta ki bai pat angi Past Testament aba thamai ke kam juga apostol ngin shem yo Paul pat ikiwai pat apostol makiru kila syakyam kila set bendi kila te kila syakhum hakikan jiri baper hani ublay pat ula pelaj emiki ula pathar ite kenjiri jong ka riklau ya pamaki kila mat tinam ta jongiru kamani ka lockdown nganget ba ublay ula korku ula ri ula semar ini apa juga jeng khanglat ke babon ika bangi miya ban mi pai ba lat dot sabar ring ayu yo blay pat ngidang biang ka jan kanep ngidang biang ka bam ka di hala ka sungi ngidang ka yeng mangin im ngin sa pat ka ni baro hi ka de ka jeng ku
pagajing pandap kajong uble. Tunya pag banta kabanyo kabanta kabakhato dien kabakut na bajalenti hari klau. Tiang mangilekar na do meneh. Kam nega pasuk man mat adanya lingba. Han hari klau na bajem kajongi. Andre uble khotpat mangin persang smart in treshitam in yele in yakun ban pandap in kajing ya lenti kajongi hakan negeri klau kajing kajongi shimat nam king kisam kajongi ar kabakut pat uble lokular kita kajing kerku bubun sartap namantaki kun kajong u kumasal nuk sapat sesisian yu job ilaman syam kak kitab yang job pau job la yasha lapat skan jong jingat maka bakut juga kitab job kolong basot tenat uble ula resto ule ula ay job kita ki ay kabaw la do na hak basdang pada ule ula kurku job bon pon sha manik ay kabaw dan hak basdang nama job ula pat scam ya kejingat ula syakri ya ublay hapdeng kita kiri klau ya bawa lamat shimet marki yang kesam kajong u tiga ni kejeng khot pa kajong ublay naman ta jonga mat jong pi kumang ya mat ini kiri klau kajeng im kabahala kasmi kabamanta boleh khot ini mangin yaisha Larangi pulih ki kitab kasithi kajong Jacob kalanong kabaningkong kadakot kabakat ar kong kumni suk ta ubriyo bayasha ikajing tenjo na bahabal tenjo yu unyo diang takapan sengat kajing im ya bau try ula kular hakita kiba yu kata kade kajong kular kajong play ya kita kibiyasha kibiyai na rupukut kular ban ayengi ya kita kejengker ku kejeng u kham tam ya kita pas ka kejeng em ya bangin sayo apat anda lakut no kan kejeng em jongi na kani kasla parthai kadang kami ngin sung thu ya ni banta pagmini ki por ki sung ba e devan pas kam ru ya ka jong kejeng et ngim devan pai dien not no bleh na devan yai ban klan pat ya la jong kejeng et kajongi hau bleh kichti ka baningkong kajong upol sin nong koren kalanong ka basipau kadakot ka bakat like ong kumni kajing tunjo kamshim langat api handre tang ka bau brio ulawan syak handre uble ulong babha balawan syanya ubam syak man tunjo ipi yaka yaka ba pila handre ringkat bakat kajing tunjo on tawru ya kalat banlai khnang bapin la mansha ya ka pat kene kadakot kadang sha shangi public tenjo ingi katkum kata jingla ka jongi unam tenjo ingi ka ba mangi nyimla para public tenjo ru utau uplelat ingi langin lait pat kumjo ru ai bor ingi mengila mansha ya kita kejing Yang im kajongi hakita kiri kira paper haka im kajongi pada kini jalan ti jongi kum kini kising ki puat ki pamanta yes ngo pakni ka lockdown hi ka long kum kata ka yeng bandidum kabam idon jingkremen relangi pai pat syakani ka kot jingrwai ka jongi kejeng roi ka arspa arpunyo tu nong tho wang hang tu jangan ko jeng roi habang ilong hakayen bandidum awan kejeng shai bandeng haleluya amen dengan khot ini pengin upkermen ha uble ngini dwai yo uble bagata jeng shai pa kanuman pai shangi kejeng shai ka belong kejeng kermen na benta kani kalawai kajongi
kumni perthek bedom bat kebam dan jingkermen ruem tinggal khot ingi hakani kapor mangin inya kun ina sat ina mantat yang du jingkermen inam song plot inam song tangan inam song sliang hakata kari klau jaga jim ke jongi ya pamangi nyamat mentah ada hapadeng jing kita jing du jingkermen ke babun serta in pai shau jisu hakini kipor jang kari klau jaga jing ki wilderness times jaga jing in pai shakata ka spiritual retreat bat jisu maru jisu hi ulaong ada ngi pulih ke gospel yung Yohanes kana nong ka bahan riyo rekod balai pesan ulaong ru haki ngangalong tau kupu jong bajing jaro bawan hanga onom tangan jaro banget hanga onom sliang lanu ru blen kurku nirap ingi baro lang kumni bangi mat yakini kipor ba ke ke jongi kita kejalin ti ke jongi hakani ke riklau ka bedum riklau ka bamdan jingkermen ini pai show play in wat jengara ba jong ka bor ba jong pangi shakriru yo play kumni ka mangilong manta pangin upkermen ru ya kata kalawai ba phanai ba lokular banda lakut ke jengya linti ke jengi rikla kita ke baro on thau thamai pat bangin salong kita ke jing thau ke ba thamai hakata kalawai ka ba ple la bu lupa namanta jonga bat jongphi nak banta ko borong ko jong ple amen pani phashu ple ka jing duai ko pa jongi ubahab neng nyanyu ime namanta nakitin ka jong me lingba kan bible study hakani kapor tukur khuingi ka yak ka bamangi ila yo so ka bamangi ila pusan ko try nya tip shimet pangiyat hakita kiri klau to ka jim ba pher ya mai ta jing sham ba jing sham ba kalan ada rap ingi mahapreng jong ni jalan tiga jongi in phashama marme himalong to kabor kan sakari ka jongi bakicera ka jongi kipor baro rap ru ingi nilaman lat na ni rikla pangilong kijing thabat thamai pat lama sakri mat ba ban le ka mang ka jome kipor baro nakbanta buram ka jong play amen